Indian actor le producer Abdul Rashid Salim Salman Khan hi Salman Khan ti a kan hriat larani a acting career kumsom thum chuang chung hian award tam takadonga Filmfare Award pahni adong boka Bollywood star lian thamber te zinga mi ani. The sunburst flowers calling on Monday overdue, but I December ni somni pasari kumsang kha chakwa somruk panga a Indore Madhya Pradesh a alopianga apa hi screenwriter Salim Khan ani a Salman Khan hi adupui masa Sushila Charak ne na anfa ani a unaw mi pa pani anaya unaw mi chia pani anei boka Anaw mi papa ni te hi Arbaz Khan le Sohail Khan te ania Indian film actor producer le director veve ania anaw mi chia pani te hi Alvira Khan le Arpita Khan te ani. Salman hian high school hi Bandra Mumbai azawa anaw mi pa te pani te po hem school a hian anzo veve a high school zo hian St Xavier College Mumbai akal le a mase akal tluan talawani. Acting akal ma hian modeling lamte po alo ti thina apa hian cricketer ni turina du thina mase Salman hi chuan apa anga writer ni alo du thin ve thunga Chandramukhi tile Veer movie script te po kha Salman Khan zia alo ni nge a hei mai ba ka hian bagi rebel for love a po khan idea hi anlo mangna sa ani. Kumsang kha jakwa somriat pariata ama saberatan biwi hoto AC tia alo changa heta hian supporting role changa हमारे कल्चर का एक हिस्सा बन चुका है अब हमारे वेस्टर्न म्यूजिक को कोई बुरा कहता Absolutely right, my son. जब तक मैं पॉप म्यूजिक नहीं सुन लूं akumle kumsang kha jakwa somriat pakwa mene per kia tia lead role aron changta a he film hi khati honlaya hlo tling berani a Salman po in Filmfare Award Best Male Debut le Best Actor nomination amu hialani. हाय हेलो मैडम आजकल दरवाजे पे नॉक करके आने का जमाना नहीं रहा आजकल दरवाजे को लॉक करके रखने का भी जमाना नहीं रहा Kumsang kha jakwa somkwa a bagi rebel for love a changa a hlotling viawa kumsang kha jakwa somkwa pakhata po film pathuma a changle a hlotling thokhat hlom viau boka pathar ke phulte sanam biwa fale kurban te ani a 1990s chawa a film larte chu bagi rebel for love 1990 pathar ke phul 1991 sajan 1991 te kuch hota hai 1998 te anni a kuch hota hai wang hian Filmfare Award Best Supporting Actor alola ani समझाए प्यार को जाना है सिर्फ उसी से प्यार किया है Mase heng kumbor vel hian film hlotling lo om ve nuala a career po anung tol pha ve dewa chung film te chu Suryavanshi 1992 Jagruti 1992 Dil Tera Asik 1993 te hi anni a ama po atlaniam dewa ma se kumsang ni le ti chawa aron invor le ta dora a film hlotling tak te chu The Bank 2010 Ready 2011 Ek Tha Tiger 2012 Kick 2014 Sultan 2016 Tiger Zinda Hai 2017 te anni a पर कोई ऐसी टक रही नहीं जिसने चिंगारी दी हो चल तू एक बात बता अच्छी खासी खूबसूरत लड़की है तू पैर और ये भी कहा था को प्रोटेक्ट करो a film chan thar deuh chu kumsang ni som pakwa a The Bank 3 a aron changa kumsang ni som ni a release tour rade tia a chang boka kumsang ni som ni pakhata release tour ani boka kabi eid kabi diwali ti ani Forbes chuan kumsang ni som panga a khan top paid 100 celebrity entertainers in world khovel huapa actor lo nemati ber top 100 ta telin number somsari pakhatna a om hiala heta hian a lo hi $1 million 33.5 ni a chutani Salman Khan hian a acting career pe lama hian charity lamte po aboy puina sa a foundation aneya Being Human Foundation ti ani a hekba ka hian TV presenter ani boka Indian reality show lar tak Big Boss host regular tak ani boka ni के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा खुदसे नाराज हूँ क्यों बे hengba ka hian Salman Khan hian boina neu alo nei to a kumsang hi som panga a mi panga karina su a homeless kholayamu pakhata thi a alo boy shep to a
Baka kumsang khajakwa somkwa pariat dei to khan amale Saif Ali Khan le Tabu le Sonali Bendri tenen Black Buck pani Rajasthana an film Hamsat sa thein an sut lain an thata an vaila ka hian complain thelu ani a Salman Khan case asang bi ka Black Buck hi Indian Wildlife Act noya avian him tlatani a case akal zela kumnga lai tang tura ti ani a belina chuaka tuna po hian a case hi ala fel lawani Fit nga le inchis ta sang ani a blood group hi B positive ani Aishwarya Rai nen kumsang khajakwa somkwa pakwa atanga kumsang ni pania anlo indei to a anin kar hian soya lo hle a Aishwarya Rai hian kuthak tele tongkam mangte a ati thai thin thu te asoya Aishwarya Rai nu le pa te po hian Salman Khan la ka hian keisan lo file hial to ani anin then nuwa Katrina Kaif nen kumli lai anin date nu in kumsang ni pakwa khan anin then le a kumsang ni Somparu Khan Rivia Vantur nen reilo te anin date le a tuna hian nupui ala nei lawani Entertainment lama athothat ema wangin Rajiv Gandhi Award chu kumsangni pariat le kumsangni Sompathum Akhan alodonga kumsangni Somparu Khan Bajrangi Bhaijana achanchat ema wangin Time of India Film Award ta Best Actor alodong bokani ahausa le boka a net worth hi US dollar million zathum som lai ani a India paisa cheng veibel chesang khat chakwa velani ataksa analin alar pui hle boka ain uluk hle bokani dream angaina bok Bike hi alom ve a Suzuki Hayabusa le Suzuki Intruder M1800 RZ Limited Edition tepo aneya a car collection te hi alangsar zwal te chu Lexus LX 470 Mercedes-Benz GL Class BMW X5 Range Rover Vogue BMW X6 Audi R8 Audi Q7 Mercedes-Benz S-Class te anni Salman hian panvela ekharza somnga farmhouse ania heta hian in pathum a oma swimming pool te gym te le ran te an oma sakor panga anei pokani Hello po hi in tam tak anei boka Mumbai a in po Mumbai in ro puile nalber polani Amingai sante chu Dilip Kumar, Govinda, Hema Malini le Sylvester Stallone te anni. Mumbai China Garden Restaurant hi angai na lea iced tea le Sitafal ice cream te hi angai na bokani. Sabon hi angai na a anga le boka abadru mahian sabon chang mutur atam thin le ani. Kumsang hi Pariat Khan Madame Tussauds Museum Londona awek statue hi da aloni. Mumbai a fen pakhatin restaurant aneya ador minga chuan Baijan sapoa Baijan ti hi Salman Khan nickname ani Salman Khan poster atarna cha a menu po Salman Khan du zong de ulirani Salman Khan hian painting te po athiamin nuama ti hlea Amir Khan po in Salman Khan painting hi a ina alotar nwala baka zai te po alo ti thei a tunhai mai me ni som bani kumsang ni somni khan ama YouTube channel a alathar tere bina chu aron upload ani Hey baka hian no pangte ani atang to in tui chen hinwa mati a athiam hle bokani Strawberry cake.